Mayong adlaw na usab mga higala, ginluan ako ni diring area sa ako ang tubig kay butangan ako ni diri og ato para nga dili init kay bantang mungod kaayo ni siya init. Mao ni nga paghuman akong pangapi ako dayon ni gitiradahan diri og hinlo kay mentras nga dili pa init ang adlaw kay buntag sayo pa. Unya lagi kay ganahan man kog mas luag nga area ako na lang po ni giapil pilay ang saging sayang gud unta kay mahalin man pero sa tan-aw po nako gambay pa man bata pa dugay pa kayo ni mamunga maong giapil na lang nako para nga luag yun ang area diri sa ako ang tubig. Ang kining isa ka punuan nga saging nga akong napilay aduna na siya bunga pero nalata na. Adto ning higayon nga dugay ko nakabalik diri sa sagingan kay duna koy gilakaw maong nahingga na ang saging gipangkaw na sa mga langgam pero okay ra gyapon kay napuslan mas mga langgam. Og tuod man atong dalion nga istorya sa pipila ka mga minuto na human ako hinlo. Karon mga higala kay human naman kog hinlo. Manguha na ko og bagtok kay mao'y akong i-atop diri. Taod sa ko ani akong panyo nga buldado. Kay musuroy na ko sa lasang. Nagdala na pug ko diri og skill tape. Kay akong didto na sukdo na nako daan didto ang bagtok nga 8 ka taas. 8 ka feet ba ginayo na 1 feet 8 feet ang bagtok dito na sukdo na nako daan dito para nga inigdala nako diri limpyo na siya igo na lang siya itaod o nako diri metrosan. Og mo transisyon na dayon ta diri sa pag-abot na nako sa bagtukan. Atong makita diri nga daghan kayog bagtok, adunay tulid, adunay bawog, adunay gagmay, aduna puy dagko. Mao ni diri nga bagtukan ang gikuhaan nako og organic tumbler katong nauna na akong video. O mao ni diri to nako gikuha tong nga bagtok. Nga ang kining bagtok akong gihimong tumbler nya ni suroy dayon ko sa lasang kay nangita ko og kahoy nga angilan nga katong akunon. Tanawa ni mga higala ang yuta murag sinilhigan. Kini mao ni ang agi sa mga manok ihalas. Magkuha usa ko og dahon sa abaka mga higala kay nagandam ko sa ulan. Nay ulan sa atbang o. Nay abaka akong kaon kini. Kaon sa nako ning dahon kay magpayag sa ako daan. May dahon sa abaka ni akong gigamit. Buhat ko igo na ako masilungan. Way kalaki mga higala mao gyud pag human akong taod sa dahon sa abaka tan-awa akong likod. Perteng initan ni init. Nawala ang taligsik. Sige lang kay magamit ra man pud ni kay magbalik-balik pa man ko diri kay daghan may mga bagtok diri ko magkuha og mga bagtok nga akong iatop didto. Sa pagpanguha aning bagtok dapat alerto gyud ta kay inig putol magud nato labi na og ang sumpay niya basig mahagbong ba na hait ra ba ang iyang tumoy makatusok. Pareha ning isa og nga bawog kaayo pag putol nimo ani duharay padulngan ani moadto padung sa ubos or mulabtik padung sa babaw. Mao ni siya bantayanan. Nagkuha dayon ko aning panit sa kahoy nga rami mga higala kay moy akong ibugkot. Nindot siya, malukot-lukot gid siya, mura gid siya pisi. Ligon kayo siya ihikot. Ug wala na nako nahinluan mga higala kini balik na pud ang taligsik didto na lang nako nahinluan sa payag kay kung kusog ang taligsik do na may saktong trapal didto dili ra ko mabasa. Ligon gid kayo ang rami ihikot unya gigamitan la dayon ako og itnat nga style sa paghikot. Walo ra ka putol akong nakuha mga higala kay sakto-sakto na gid siya pas-anon kay bugat kay duna pa man ni siya tubig sulod aning ilawom kung uyugon siya dunay tubig. Ni padayon na gid siya init o ganina kusog kayo ang taligsik. Mao lang usa niya ang video karon mga higala. Daghang salamat sa iyong pagsubaybay. Kita-kita na punta sa sunod sumpay.